Amakuru Now TV, we are to give you update. Twongeye kubasuhuza kunze mudukurikira ku muyoboro wa YouTube. Nge nitwa Fiston da Silva, iyo bayita Amakuru Now TV, aho rero tugenda tugaruka ku makuru ari kugenda agaruka n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye n'amakuru abagezweho ala update kano kanya. Reka nizere ko mumeze neza cyane. Nge mba ndi muri studio za Fiston Biwudu Entertainment, aho rero tugarutse mu makuru mashya kandi agezweho. Amakuru yacu turaza kuba twayahera kuri zino ngingo z'ingenzi zikuri. Turaza kuba twababwira ko RIB yamaze gutangaza ibihano bishyashya ku bantu bajya kugura abakobwa bicuruza, aho bazaba bacibwa amamiliyoni. Uraza kuba rero wakurikira ino nkuru paka irangiye, cyangwa uraza gukurikira ino video paka irangiye kugira ngo ubashe kumenya byinshi kuri ino nkuru tuba twaguteguriye. Icyo usabwa we ni ugukomeza gukurikira ino video, niwihutishe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Turaza kuba twabigaruka mu buryo burambuye. Turaza kuba twabwira ko hepfo y'isoko hatoraguwe umurambo, muraza kumenya ahariho ndetse mumenye byinshi kuri ino nkuru ndetse n'ikishe uno murambo. Icyo usabwa we ni ugukomeza gukurikira ano makuru paka arangiye. Turaza kuba twajya mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo rero hakaba hari kuberayo imyigaragambyo simusiga, aho rero hamaze hari kuberayo imyigaragambyo yatumye abanyagana birukanka bava mu gihugu cya Afurika y'Epfo berekeza mu gihugu cy'iwabo cya Ghana. Impamvu nyamukuru uraza kuyimenya y'iyi myigaragambyo, aho rero uraza kwimenyera muri aya makuru mu buryo burambuye. Yaba aya ngamba bwe mu icamake, yaba nandi turabahita tubabwira mu buryo burambuye. Icyo usabwa ni ugukurikira ino video paka irangiye kugira ngo umenye byinshi tuba twaguteguriye kuri ino nkuru tuba twateguye kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Niba uri mushyashya kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, icyo musaba ni ugukora subscribe kuri no YouTube channel, ugashyira kuri notification bell cyangwa se kunzogera kugira ngo nitujya dukora amakuru ujye ubasha kuita uyamenya mu bambere. Hanyuma kandi like na share na comment, ibintu birushaho kugenda neza cyane. Rero uretse n'ibyo ngibyo, ugushobora kuba wanasangiza abantu ino video ibikubiyemo amakuru abagezweho akano kanya mwateguriwe n'itsinda rigari rya Fiston Biwudu Entertainment, yaba bari kuri technique, yaba ari njye uri kuri microphone ndetse n'abandi mu kanya bari buze kugira uruhare kugira ngo ano makuru aze no kubageraho ku muyoboro wa YouTube. Bose tuba twasenyeye umugozi umwe. Reka rero nongere nguhe ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye mugiye kugezwaho na Fiston Biwudu, mugiye kugezwaho n'itsinda rikuru rya Fiston Biwudu Entertainment, ariko njye ugiye kuyabagezaho aba nitwa Fiston da Silva. Amakuru yacu tugiye kuba twayahera kuri no nkuru y'abapolisi 436 bazamuwe mu ntera n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. AIP 436 bashya binjiye muri polisi y'u Rwanda bahawe ipeti na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, akaba rero yatanze ipeti rya Assistant Inspector of Police AIP ku ba ofisiye bato 436 binjiye muri polisi y'u Rwanda nyuma yo gusoza amahugurwa bari bamazemo igihe bitegura inshingano zo gucunga umutekano no kurinda abaturage muri rusange. Ibi birori rero bikaba byahuriranye no kwizihiza imyaka 25 polisi y'u Rwanda imaze ishyize imbere umutekano wubakiye ku bufatanye n'abaturage. Igikorwa cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye mu nzego za leta, imiryango y'abasoje amasomo ndetse na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe akaba ari mu bitabiriye uno muhango. Abarangije aya mahugurwa
barimo 436 barimo abagore 109 n'abagabo 327. muri abo barimo abari basanzwe ari abapolisi bato bahabwa ubumenyi bushya, abandi binjiye muri uru rwego rwa polisi ari ubwa mbere, ndetse n'abanyamahanga 9 baturutse mu birwa bya Seychelles bakaba bari mu bazamuwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo. Aba bapolisi bashya bazakora mu mashami atandukanye ya polisi y'u Rwanda, harimo ishinzwe umutekano wo mu muhanda, ikoranabuhanga, ubuvuzi, kuzimya no gukumira inkongi, umutekano wo mu mazi, ndetse n'andi ajyanye no gucunga umutekano n'imiyoborere. Bahawe imyitozo ikomatanyije irimo ubumenyi bwa gisirikare, gukoresha intwaro, imyitozo yo kurwanya ibyaha, ndetse n'imyigire ijyanye n'imikorere ya kijyambere ya polisi igamije kubongerera ubushobozi mu kazi kabo ka buri munsi bagiye gutangira. Ubuyobozi bwa PTS Gishari bwagaragaje ko abanyeshuri batangiye amasomo yabo ku itariki 15 Nyakanga 2025, bakaba baranyuze mu byiciro bitandukanye birimo abarangije kaminuza, baturutse mu zindi nzego z'umutekano, ndetse n'abari basanzwe mu buzima ari abapolisi, ndetse n'abandi bashyashya binjijwe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda amwita ACP Boniface Rutikanga avuze ko urugendo rw'imyaka 25 ya polisi imaze rwaranzwe n'impinduka zikomeye cyane mu kwimakaza imikorere ishingiye ku baturage no gukorana no mu kurinda umutekano. Aho rero ibirori byanagaragayemo guha ishimwe abarangije batsinze neza, barimo Boyce Castro wari uturutse muri Seychelles wahawe umudari, ndetse na bagenzi be barimo Isaie Kayiranga, Chantal Mureshya bagaragaje ubudasa mu myitozo. Ishuri rya PTS Gishari rikomeje kugira uruhare rukomeye mu gutegura abapolisi b'u Rwanda, ribaha ubumenyi bugezweho bubafasha kuzuza inshingano zabo mu kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'abaturage muri rusange. Tuvuye kuri iriya nkuru, reka tuhite tujya no kuri iyi nkuru aho rero hagaragaye umurambo hepfo y'isoko. Rero i Kigali umurambo wasanzwe munsi y'isoko, aho rero umurambo w'umuntu w'igitsina gabo wasanzwe muri ruhurura iherereye munsi y'isoko riherereye mu mudugudu wa Rebero mu kagari ka Karambo, umurenge wa Gatenga, mu karere ka Kicukiro, ahazwi ku izina rya Gashyekero. Uyu murambo abonywe rero ku wa 4 tariki 28 Gicurasi 2026, ni ku munsi w'ejo. Umunyamakuru w'Umuseke wageze aho yasanze abaturage bahuriye ari benshi bareba muri iyo ruhurura ikikijwe n'isoko, nyuma y'uko amazi n'umunuko byari byatangiye kuba byinshi aho ngaho. Umwe mu baturage rero yamanutse muri iyo ruhurura itandukanya umurenge wa Gikondo n'uwa Gatenga muri Kicukiro, asangamo umurambo byagaragaye ko watangiye kwangirika. Abashinzwe umutekano n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatenga bahageze, nyuma haza n'imodoka ya polisi ijyana uwo murambo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali amwita CIP Gahonzire Wirasi we rero yabwiye ikinyamakuru Igihe ko imyirondoro y'uwo muntu wabonetse muri ruhurura hepfo y'isoko itaramenyekana. Wererasi rero akaba ari we umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Tuvuye kuri iriya nkuru, reka tuhite tujya kuri ino nkuru. Abantu benshi barabibonye ko Mifotara yazamuye imishahara y'abakozi ba leta, aho rero ari inkuru ikomeje kuba kimenya bose. Abantu benshi batangiye kwishimira iby'iyo nkuru nziza. Aho rero Mifotara yagize byinshi ivuga
ku izamurwa ry'imishahara. Mifotra yashyize hanze ukuri ku makuru y'izamuka ry'imishahara y'abakozi ba leta mu itangazo rya Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo Mifotra ryo ku itariki 26 Gicurasi 2026 yatangaje ko mu mategeko nimero 017/2026 ryo ku itariki 26 akarongo kaberamye ryo ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane 2026 rihindura itegeko nimero 017 akarongo kaberamye na 20 ryo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 2020 rishyiraho sitati rusange igenga abakozi ba leta nta mpinduka ziri mu buryo imishahara y'abakozi ba leta igenwa ndetse ko nta mpinduka zabayeho ku mafaranga abakozi bazatahana. Mifotra yavuze ko impinduka ziri mu itegeko ari irijyanye no kunoza uburyo inzego zisaba zikanahabwa sitati yihariye. Ibyo bishingiye kuba hari abari barishingiyeho bagaragaza ko imishahara y'abakozi mu nzego zitandukanye igiye kuringanizwa, abari ku rwego rumwe rw'amashuri bagahembwa kimwe. Hanavugwaga kandi ko rigiye gutuma ibigo byose bya leta bihemba abantu kimwe, aho kugira ngo bimwe bibe bifite sitati zihariye zigenga abakozi b'ibyo bigo. Nyamara iryo tegeko riteganya ko urwego rwa leta rukeneye sitati yihariye y'abakozi ba leta rwandikira minisiteri rugaragaza impamvu zifatika rushingiraho rusaba sitati yihariye ku buryo imiterere yarwo ituma imicungire y'abakozi iteganwa n'iryo tegeko. Rugomba kandi gutegura umushinga wa sitati yihariye risobanura impamvu bikubiyemo ingingo z'umwihariko zitandukanye n'iziteganyijwe mu itegeko. Sitati rero yihariye igaruka ku buryo bwo gushaka abakozi, uburyo bw'imiterere mu mwuga, uburyo bwo gukurikirana abakozi bakoze amakosa mu kazi, amahugurwa y'abakozi, ubutumwa bw'akazi n'ikiruhuko cy'izabukuru. Minisitiri ashyikiriza umuyobozi ubifitiye ububasha umushinga wa sitati yihariye kugira ngo isuzumwe nyuma yo kubona ko sitati yihariye ikenewe kubera imiterere yihariye y'urwo rwego leta cyangwa abakozi barwo bakaba babyemererwa. Itangazo ryo Mifotra yasohoye ku itariki 26 Gicurasi 2026 rivuga ko sitati rusange igenga abakozi ba leta imishahara igenwa hakurikijwe imbonerahamwe y'imirimo y'urwego yemezwa n'inama y'abaminisitiri. Iyo mishahara ibarwa hashingiwe ku gaciro k'umubare fatizo ku rwego, intera y'umwanya w'umurimo n'inshingano zikora ako kazi. Rero ubusanzwe umukozi usanzwe yahabwaga inshingano zo kuyobora ishami mu kigo cya leta, umushahara we wiyongeragaho 5% nk'uko itegeko ririgena. Iteka rero rya Minisitiri w'Intebe nimero 16 akarongo kaberamye 03 ryo ku itariki 22 kwezi kwa 5 2026 rihindura iteka rya Minisitiri w'Intebe nimero 024 akarongo kaberamye 03 ryo ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 2022 yerekeye indamunite z'abakozi ba leta n'amafaranga y'ishyungura byagaragaje impinduka zakozwe mu buryo izo ndamunite zibarwa. Ingingo ya 3 y'iryo teka ivuga ko indamunite y'icumbi, iy'urugendo n'iy'ubuyobozi. Iyo ngingo rero iboneka hafashwe umushahara fatizo umukozi ugahabwa aho rero bifatwa ibyo ngibyo umuntu ahabwa icumbi, aho kuba, ingendo, ibiki byose bihabwa umukozi bitewe n'amafaranga cyangwa se n'umwanya arimo cyangwa se arimo arabarizwamo. Rero ubusanzwe ayo mafaranga yatangwaga habanzwe 1/7 cy'umushahara fatizo umukozi ahembwa. Iryo teka kandi rishimangira ko minisitiri ufite abakozi ba leta mu nshingano
akongera indamunite y'icumbi y'urugendo n'iy'ubuyobozi, byose akaba abyemerewe. Rero amakuru yacu reka tuyakomereze kuri ino nkuru, aho rero kugura indaya mu Rwanda ari icyaha nk'uko umuvugizi wa RIB Murangira Bitsiyeri yabitangarije abanyamakuru. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiyeri yavuze ko amategeko ahana umuntu utanga amafaranga agamije gukoresha undi imibonano mpuzabitsina bakoze icyaha. Ibi byagarutsweho ku itariki 25 Gicurasi 2026 mu kiganiro cyateguwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango w'Mije Profe ku bufatanye na RIB. Itegeko nimero 51/2018 ryo ku itariki 16 Kanama 2018 ryerekeye gukumira, kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi rivuga ibikorwa biwujijwe birimo no kwishyura umuntu hagamijwe gukora imibonano mpuzabitsina. Ingingo ya 24 ivuga ko umuntu ugamije inyungu ishishikariza, woshya, uyobya, ureshya, hatira undi gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa gukoresha ubundi buryo hagamijwe kuyimushoramo, gutanga ikiguzi agamije ubwe gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa kugitangira undi muntu ngo ayikore, ucumbikira umuntu abizi neza ko aje gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina, gutangaza ku buryo ubwo ari bwo bwose ko afasha cyangwa ashaka gukora imibonano mpuzabitsina, gufasha, guhagarika cyangwa kurengera abizi ko ashakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina. Kumbona iri tangazo ryose rikomeye cyane. Rero umuntu ugira gutyo, umuntu uhamijwe n'urukiko kimwe muri biriya bikorwa, ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka, rero ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5, n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze na miliyoni 5. Abantu rero bajya mu ngayo nguko bazahanwa. Rero amakuru yacu tugiye kuyasoreza mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Igihugu cya Afurika y'Epfo rero baramukiye imyigaragambyo. Igihugu cya Afurika y'Epfo, imyigaragambyo irwanya abanyamahanga yateye abanyagana guhunga igitaraganya. Abaturage ba Ghana bagera kuri 300 batahutse bava muri Afurika y'Epfo guhera kuwa gatatu mu gikorwa cyo gutahuka ku bushake nyuma y'imyigaragambyo irwanya abanyamahanga n'umutekano muke byagaragaye cyane muri kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo. Bikari byo byatumye abanyagana basaga 300 abahita bataha bava mu gihugu cya Afurika y'Epfo igitaraganya. Muri abo bantu harimo abagore n'abana, aho rero bafashe indege ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya OR Tambo i Johannesburg, bavuga ko bamaze igihe babaho mu bwoba no guhohoterwa kubera kwiyongera kw'urwango rugamije kwanga abanyamahanga. Abategetsi bo muri Afurika y'Epfo bavuga ko bari gukorana na Ghana kugira ngo bazatange inzira yo gutaha ku barenga 800 bari ku rutonde rw'abifuza gusubira iwabo mu gihugu cya Ghana. Abashinzwe abinjira n'abasohoka bavuga ko muri abo 300 batahutse bake gusa ari bo bari bafite impapuro zibemerera kuba mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu buryo bwemewe n'amategeko. Iyo myigaragambyo yatewe n'abasaba ko hashyirwaho amategeko akaze ku bijyanye n'abimukira. Bamwe bavuga ko abanyamahanga bateza ubugizi bwa nabi kandi bakongera ubushomeri ku kigero cya 30% muri kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo. Hari naho rero imyigaragambyo yahindutse ibikorwa by'urugomo byibasira abanyamahanga baturuka mu bindi bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uhagarariye Ghana muri Afurika y'Epfo amwita Benjamin Oweshi yavuze ko ku gutahuka kw'abo baturage gugamije kugabanya amakimbirane, ariko hakaba hakomeje imikoranire myiza hagati y'ibihugu byombi. Ku rundi ruhande
abategetsi ba Afurika y'Epfo baramagana ibikorwa by'urwango n'urugomo byibasira abanyamahanga, bavuga ko binyuranyije n'amahame ya demokarasi n'itegeko nshinga kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo kigenderaho. Bakunzi rero mwakurikirana amakuru kugeza atuyagejeje ku musozo, turabashimiye. Nanga tuyagarukirije indi sango y'amakuru mu masaha ari imbere. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibashyigikire mu byo mukora byose. Reka nshimire timu ngari yamfashije, yaba ari Festo Build Entertainment, abari ku buhanga bw'ibyuma ndetse n'abaraza kuyabagezaho mu buryo bwa YouTube. Bose ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza. Muri studio mwari muri kumwe na Festo da Silva. Niba uri mushyashya kuri no YouTube channel ya Makuru Now TV, wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kumenya byinshi tuba twaguteguriye. Ushyire ku nzogera notification nitujya dushyira aya video kuri no YouTube bajya bahita guha notification, hanyuma ukande like na share na comment, cyane like kuri buri video yacu yose usanze kuri no YouTube ukandeho like. Reka mbashimire rero wowe twatangiranye ano makuru tukaba tugeze ku musozo tukiri kumwe. Imana ikomeze ibashyigikiye mu byo mukora byose. Indi sango y'amakuru mu masaha ari imbere. Bye bye. Imana ikomeze ibatize ubuzima n'amafaranga. Bye bye. Amakuru Now TV, we are to give you update.